شەشەی دووبەی پێنجێ قامشلو بولتەنا کوردی ێبار باش لە حەسەکێ شەر دژوار دەبە و یە پەگە سێزدە گوندان لە هەرێما کۆبانی و جەزیرە ڕێزگار دەکە سەربەستبەردانا 10 وڵاتیên Efrînê ji hêla Cebheta Nusra û li serêkaniya artêşa Tirkiyê 2 welatiyên Kurd dikuje. Rexneyên navnetewî bi ser rejîma Esedva pir dibin û Ruhanî berseva dide û dibêje ku Êran dê piştgiriya Esed da dawî bike. Şerê rêxistina Daişê û hêz û alîgirên rejîma Sûrî li Hesekê berdewam e. Rewangeha Sûriya mafê mirovan di daxuyaniyeke de îro sisî hezêranê ragihand ku firokên rejîma Sûrî derdora girtîngeha zarokan li Hesekê bombebaran dikin. Êrişên çekdarên rêxistina Dewleta Îslamî ya Radîkal Daişê bû ser başûrê Hesekê duh danê êvarê dest pê kiribûn û niha jî şer û pevçûn li war navçeyan dijwar bûne. Rewangeha Sûrî diyar kir jî ku çekdarên Daişê otomobêleke bombekirî li derdora girtîngeha zarokan teqandiye lê heta niha ne diyar e bê ku girtîngeh dibin kontrola çi aliyê de ye heta niha jî şer negihîştiye navçeyên dibin kontrola yekîneyên parastina gel yepege lewma şervanên wê tevlî şer li başûrê Hesekê nebûne. Yekîneyên parastina gel yepege ragihand ku di 24 demijmêrên borî da li herêma Kobanî û Cezîrê yên 13 gund û 5 gir hatin rêzgarkirin û 5 çekdarên Daişê jî hatin kuştin. Yepege derbadî operasyonên ku li herêma Kobanî û Cezîrê li dijî Daişê tên meşandin da daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de hat gotin ku di 24 demijmêrên borî da li herêmên Cezîrê gundên Xwêlan, Xêra Biçûk û Xêra Mezin, Rejma Enwa, Nestal, Tîba, Hewasnî, Hacer, Girê Hacer û hinek deverên din hatin rêzgarkirin. Li ser operasyonên li herêma Kobanê jî hate gotin ku ji bilî 11 gundên ku rojên derbasbûyî da hatine azadkirin, duh jî 5 gundên din ji çekdarên Daişê hatin paqijkirin. Navên gundên ku hatine rêzgarkirine wiha ne: Êxde, Mereser, Kelepirîn, a Mezin û a Biçûk û Mizxene. Li gorî daxuyaniya yepeke ku di operasyona herêma Kobanê da kêmanî 5 çekdarên Daişê hatin kuştin û hinek çek û debilxaneyên Daişê jî ketine destên şervanên yepeke. Her wiha ragihand ku di şerê Kobanê da şervanekî wan jî şehîd bûye. Hevserokên şaredariya Amedê ragihandin ku şaredariya Amedê jî dê bi pêşketina hêla avê ve xwarinê û çêkirina sîstema korîdora Kobanî tevlî qonaxan û avakirina Kobanî bibe. Hevserokên şaredariya Amedê Gulten Kişand û Firat Anil da duh seredana bajarê Kobanê kirin û bi serokê kantona Kobanî Enwer Muslim re hevdîtin pêk anîn. Piştî hevdîtinê şanda Amedê û rayedarên Kobanî civînek rojnamevanî li dar xistin û li ser naveroka hevdîtinê agahî dan. Hevşaredarê Amedê Firat Anlî di daxuyaniyeke de da ku me di civînê da li ser nû avakirina Kobanî axifî û da zanîn ku şaredariya Amedê jî dê bi kişandina ava ve xwarinê û çêkirina sîstema korîdora Kobanî tevlî nû avakirina bajêr bibin. Türkiye ragihand dê sînorê xwe ji bo wan Kurdên herêma Tel Abyadê yên ji ber şerê Daişê li ser sînorê wî welatî kom dibin veke. Ji ber şer û operasyona ku ji aliyê hêzên Burkanê li Furat ve li dijî çekdarên Daişê yên li herêma Girê Spî hatiye destpêkirin, bi sedema Kurdên ku wê deverê reviyan e û li ser sînorê Tirkiye aseman e. Nûçe gîhanê me li Tel Abyadê ragihand ku parlamenterê HDP yê Rûhayê İbrahîm Ayhan û ji bo vekirina sînor bi waliyê Rûha Ezzedîn Kocik ra hevdîtin kiribû jî û gotûbêj piştî ku wan û awariyan cîheke amade kirine dê sînor ji wan re were vekirin. Waliyê Rûha gotiye ku ew penaber dê derbasî navçeya Akicalayê ya Rûhayê bêkirin. Berdevke hêzên Burkanê li Furat derwîş ji ragîhandinê re Daişê re got ku êrişên sivîlên tê li Tel Abyadê dike
و داخوازا وی دوری والا بکه درویش دا زانین که هجمارک مزن جه سیویلین هریما گریسپی در باسی وان گندین دبن کنترولا هیزن برکان الفرات دا بونه و حتی نهاجی هاتنا وان دومه. جبهة النصرة ده ولاتيين كردين كو جالية باجار عفرينية و كو بري دمك جالية وان وهاتونا گرتن سربست بردان. نوچگیهان اوریت نیوز لباجار عفرینه دا دیار کرن که ده جبهة النصرة ده ولاتیین کردین که لباجار بنش بری هفته که گرته بون سربست بردان. نوچگیهان ما هفدیتنه که طیبت بوان گرتیان را کر وان دانه دیار کرن که او هاتنه سربست بردان به صدم روشوان یا تندرستی و دانا زانین که هین 27 ولاتی و 7 باس لبا جبهة النصرة نه و گوت که تکلدارین وان به گرتیان را باش بون و خوارن و دعاوه دانا وان لی او د مترسیه دا بون لی جم وان و ترسا وان به طیبت جه فروک ناونتوی بون ده همان ادامه دا وان گرتیان دانا دیار کرن که داخواز جبهة النصرة اوه که ولاتیه بناو رامی عبداللطیف یه لجم یپگه وره بردان. لهلاکدن دهدان نیورو دمجمیر دو نیو هجمارک ولاتیین کرد و عرب که دخواستن جسرکانی درباسی ترکیه ببن لی او راستی ایریشه که جالی جندرمه ترکی و هاتن. چالکوان خبات سمو لسر سینور دا دیار کرن که دماوان ولاتیان دخواستن درباسی زمین ترکیه ببن جندرمه ترکیه به چکن گران او آرمانش کرن و لگوری سمو که دو کسان جیان خوش دست دانه و زاروکین وان قربانیان بریندارن و لنخوشخانه قزل تپه درمان دبن و هین جوان زاروکان را دستی مالباتین وان کرنه. بله تماشاوان هجا جبور را وستاندن لسر مجارا کشتنا ولاتیین کرد و عرب لسر سینور ترکی جالی سرکانیه و آنها برای خوابدن باجار قزل تپه لباکوری کردستان وجوه دره لگلمه خبات سمو چالکوان. بریز خبات بخیراتی و بولتنه گلو تچکانی هرگولین زیده بمدی درباری او کسین که دخواستن درباسی ترکیه ببن و جالی جندرمه ترکی و هاتن کشتن. دماغ بخیر اسپاسیات کن و افدر فدایی مجبو ان تشتی جور بنخوانه کرن 2 ساعت بدونی ایرکابرین بگروپ کلی و درباس بایا در غربی سریکانیر و درباس ترکی دماغ درباس من عسكرية پیش حدود خلاص کرنه خطا حاصل خلاص کرنه کتل تیکابه آبی ترکی عسكرية ترکی وان رشان دیه گروپ کی ساغد سیاره دن سیاره پیکاب چاردریه پیش عسكرية ترکی وان رشان دنه او زارو بيرك بسارة شنق بونه او هاتن كشتن او تشبو دماغ علمين بتكت امزانن لامبوان تشون ادقزت بابو مسشوم هلا جنان بينار امبوان بهاشتن بيركا بريمه وخورتك بريندار بوان ري وخورتك تشبيرتنا اتنج جروب فلبين لشار زارو كي تام مال غير حرد دكو وبرانه دكورك دوكا تشيكن وزاروكي بريمجي الحمد لله تشبوان تنبو مواراكريه امشيانه بيري لغوت بيركا بريم غوت ناونو شبلا كرسر صفحه في فيسبوك جوان بكين معلومات ديوان جو اد مره تبدا بريندار بو مرن شبوان هات امزانن تشتي وي احدوان مره تليفوني مكرن دريا تليفون اخم سر مال ترى بلا كربو اهلي زاروكي عرب بري نور اخذين ديوان وخشكوان بريندار المستشفى جنان بينره زاروكي خو هات خالد ديوان هات او برن جمع مالي خبات جكرامتا داكو تماشاوان چیروک خوشک ناس بکن هجمار او کسی هانا کو دخواستن درباس بن چنه ای کشتی چنه ای هانا کو بریندار کتینی چنه والكدر درمان دبن بله هجمارا ای کشتی سسوني لغور خالد تيركا عرب هاتي جمع مالي جمر قوتي واسي حد كشتين المستشفى دم يجي تيركا عربش باجارة تمره دجوان زلامن جباجاري او هيجي هرما جزيرة لعرب الكرد الامنزان وهي كسبوار نهاتي ابقوتين 2 ساعات يازيف شديد او نبقى زلت تبنن ها وقت عني زمان كاك بس او جنان بينارن المستشفى ده يا بان زاروكا يا عرب او جي بريندارو كشكك وين شوف بير بريندار خورتكي بمرهات او شو غازي عنتاب او جي بريندار پشتی و اپورته کوبانه ابزارو که مرهش کوبانه دیوان بعدوان هات الحمد لله او سعر فکیا بود سجوانه هاتو بشکل ردود جانوان دبون هاشتن جمع ماده دو 4 زارو جی بریندار هبون او جی راکرن مستشفى يعني هجمار كشتيا صحه من بالزلام وبيركك بريندار 4 زارو وبيركك وزاروك دي 4 زارو لاريك بيركك وزاروك دي لاريك وخورتك ما بتسخو وريكر غازي عيسى
بله برز خبات ما چند جارن هولدا دا کو ام تکیلیان به رایدارین کرد راج حکومت دمکیرا بکن چمکی اونا ل ترکیه دمنه بلکه تکیلین وان به حکومت ترکیه را باشه ل تکیلین ما و هولدان ما تک چون گلو وجه عالیه خوا اون وقت چالاکوان و تکیلی به حکومت ترکیه را آن به کسی که پرسیار راجی چه بکن لسروی بیاره نادرا از یکی تصادف که جو فرصته براستی درا حرمت يجب أن يجب أن قانون كرنج ملت ما يروج أفاره مع الأسف حيا وقت ما وقت بشاندانا الجماعة الاجتماعية كردي ائتلاف تبدي مناظر يجب عضو أمانة سابقا مجلس وطني كردي دبوم الشخصية كتافيش نازكين يكي جوان خدانا يتواصل نكر جبوه بويرا بويه جبر جروجانا التي مجلس حدود تعدل وانتي وبرينداد دونو تين كشتن بويرا دو بالذات بويرا قلتي مزنبو حيانها كتيدا يشينانية وزي ما نكاري براهش تاخوها بتشي الجمع ائتلافي يعني تكريب حكومتها تركير بكي جبو حدا كي جبو تجاوزات وخروقات دينا يعني كاربا بأوايكي وقت بس فرمي شنو هاتنا كيش ملت ما يروج اباء منطقه جزيره هرم جزيره شكل بهرم بالسربخو هر نورن دربات نجبر ملت فقير ملت بريشان بهر نورن لمع الاسف هذا اليه عربات طبعا اوجي سورينا ببورج بوبيغوتني رزو حرمت جوار الاليه عربات تبدي ملت داروتي ومعبري رسمي فكرين الاليه ما كردا تم معبري رسمي تنن مخابن كرد لهر اوايكي لاوازه خبات سمو چالاكوان جو تركيا جو باجر قزل تپا گالاكس باس بو باش داريوا باس كابتن انجمن نشتمانیا کرد لسوری انا کسر گهاند کو تاوی کو نیرینا و لسریا پگن نوکیا ائتلافیا لی ماینا واند ائتلاف دا کار کی نافخویه و نه کار تفدمه سروک انجمن نشتمانیا کرد لسوری طاهر سفوک درباره داخویانی ائتلاف یا کو تیدا دبیجا کو یکینه پاراستنا گل کوم کوجی پیک انینه و د داخویانی که در گهاند کو نیرینا وان یا ج ائتلاف جدا یا گوت کو او هلواستا ائتلاف شاش دبینن طاهر سفوک هر وها آنی زمان که اوی داخویانی ائتلاف یا لدیجی یا پگل لگل اندامن دسته یا گشتی گوتو بیش بکن درباری بانگا تف دمیج انا کسرا که خوش ائتلاف وکشینن سروک انا کسرا گیهاند که ماینا وان به ائتلاف را کارکی ناخویه و نابه که تف دمه دستوردان ده کاروبارن وان دا بکن لسر داخویانی تف دمیجی که گوتو بو انا کسر پشتگیریا کسین تندره و دکه سفوک گوت کو او ناخوازن شر راگیهاندنه به تفدمه را بکن. لعالیه کی دنه دوه لنویزگاه انجمن خواجهی لانه کسا هلبجارتن هاتن دارخستن جبون نرتیه انجمن خواجهی ده کنگره گشتی دا یا انه کسا و هر وها هر چار کس هاتن هلبجارتن و یه ناوین فخردین حجی بانگین فتحی و حسین عادل عزیز و نرتیه جنیجی زهرا احمد هات هلبجارتن اف چار اندامن یکو د کنگره گشتیه انا کسین نرتیه خواجهیه هریما گرکه لگه ده بکن وکه ته زانین کنگره گشتیه انا کسا یه 11 مه یه 6 و مه لدار بکوه وزیر کاروبار دروایی ترکیه مولود چاوش اوغلو راگیهاند که ترکیه دستپیکا دامزراندن هفگرتن ناونتوی لدیجی ریخستنا داعش تکس کرد و او نکارن داعش دا بروخینن. اوغلو او پشتی که بداوی هاتنا کنگره ناونتوی یا کل پاریسه بایتخت فرانسه هاتبول دارخستن جروجنموان را گوت و تکس کرد که رژیم اسد پشتگیری داعش دکه و آلیکاریه دریا فروکیان دا دگهین داعش دا کوره لپیشی رژیم وبا هر وها اوغلو آنی زمان که پرسگریکا هری مزن لسوری رژیم اسده. لروجاوی ترکیه پلیسین براوا ترکی ده به دانه سبیدا گمیه که کوچبرین سوری که برای وان لأوروپا بو رعالی براوا دودیم یا لباجار آیدن ج بناف کرنا رزگار کرن. هر وصاری و برین پلیسین دریایی را گیهاندن که آگهداری گیهای وایه که گمیه که بچوک ده دریا ای جدا ته بناف کرن و لسر ویه که ری و بری تیمین پاراستن شاندن بو که وان ج بناف کرنه رزگار بکن. و حتی زانین که 14 ولاتین سوری که دناو وان دا 4 زاروک لسر وی گمیه هاتن رزگار کرن. اندام دسته سیاسی و سروک برای ائتلاف سوری هادیه البحر رخنه لپلان هیز هفگرتن ناونتوی لدیجی ریخستنا داعش کر و دا دیار کرن
که هیزن هفگرتنا ناونتوی خالن رژیم آرماج ناکه جبر که رژیم آلیکاری چتین داعش دکه و بارگهن ارتش آزاد کنترل بکه هر وسا بحرا بانگ لهیزن هفگرتنا ناونتوی کر که بر پرسیاریا خرابن لهمبر آلیکاری ارتش آزاد و دازانین که رژیم ده دم خدا دویده داخوازه که ریخستنا داعش نافچین ارتش آزاد کنترل بکه لآلیکی دن دولت امریکا توانباری رژیم اسد کر و که او پشتگیری ریخستنا داعش به توباران نافچین رزگارکری دکه کوشک سپی نرازی بونا خوال لسر توباران باجار حلبه به برمیل تقینر کر یک و تیدا بهتری 8 سیویلی جیانا خوش دست دای بردفکا وزارت کاروبار دروای امریکا ماری هارف دا دیار کرن که راپورن دبن دست وان داره هنه که رژیم اسد پشتگیری ریخستنا داعش دکه که ریخستنا که تروره در باسی باجار حلبه ببه هروها هارف دا زانین که بشار الاسد جزو دا روایتی خواه وندا کریه و الاسد به ترور را هفپاره ده همان بابته دا وزیر کاروبار دروای ولات بریتانیا جی فیلیپ هامون دا دیار کرن که ریخستنا داعش نای رخاندن تا بشار الاسد لسر دا سلاداریه بمینه و گوت که او ریخستنا داعش بردوام به ده کنترل کرن زمین سوری دا جبر که رژیم اسد پشتگیری ویدکه هاموند و پشتی ده هفیوینه که کنگره وزیرین کاروبار دروا یه ناو دولتی لدیجی ریخستنا داعش دا دیار کرن که رژیم اسد برنگ کی هووانا ولاتین خود کجا و یک جوان او برمیلین تقینره و ین غازا کلوره کل سر سیویلان دا تو باران دکه هر وها هوماند آنی زمان که بشار الاسد آلیک جه پرسگریکا سوریه و تجار اسد نابی آلیک جه چاره سریه را سرکومار ایران حسن روحانی را گیهاند که ولات وی دی پشتگیری رژیم اسد بکتا داویه و هر وها روحانی دازانین که ولات وی آلیکاری دجبری سوری دکن پرشاشن و آنی زمان که همی پلان دجمناتیه لسر سوری بسر نکتن هجای ببرخستنه یک ایران یکمین ولاتین که پشتگیری شر رژیم اسد لدیج ملت سوری کریه و او جبری چند سالان و آلیکاری لشگری پیشکشی رژیم دکه درباره روشا میدانی لسوری ایرو لگوندوار حلب کتیبین ارتش آزاد به پیش و دچن و لگوندوار ادلبه فروکین رژیم باجار معرت النعمان به ماینان دریایی تو باراندکه دراپورا بید آگاهین بهترن به هورا تماشا بکن لباکوری گندوار حلب هنجه درن جبهه النصره راگیهاندن که هزنوی گنده الزعاره یکو دکوه رو جوای باجارو که سوران کنترول کرن ده همان دمه دل در دورا گندن الحسیه و الکفر پفچونن تند ناور ارتش آزاد و چتین داعش دا قومین جه آلی خواه هزن جبهه النصره ایریشک برفره لدیجی هزن رژیمه ینکو لباجارو که سوران بجهبونه پیکانین لآلیه کیدن لباجار حلب هین کتیبین ارتش آزاد ایریشک هزن رژیم لآلیه تاخا اضطرا برسفدان هروسا کتیبین احفاد حمزه راگیهاندن که هزن ویل ناونده البرادیا لتاخا اضطرا بپیش ودچن هفدم لرجهلات حلب لعنیم بریج و باشکوی شرد ناور ارتش آزاد و هزن رژیم در رودا و ده انجام ده گلک زیان مادی و جانی گیهان لشکرین رژیمه لرجهلاتی گندوار درعی تفجر احرار الشام و جبهه النصره راگیهاندن که هزنوان نافچین شیاح شومرا و علالی پشتی پفچونین تند بچتین داعش را کنترول کرن جه آلی خواه لیوای العمری دازانین که نافچه اللوجا بتواهی جه چتین داعش هات پاقش کرن و ده انجام آوی شری ده بیتری 20 چتین داعش هاتن کشتن و 6 چتین دن جه آلی لیوای عمری و هاتن دلگرتن لآلیه کیدن لگندوار ادل بهین چالکوانان راگیهاندن کل در دورا بالا فرخانه ابو الظهور شرکی دمی دناور ارتش آزاد و هزن رژیم در رود ده همان دمه ده فروکین رژیم هجمارک ماین دریایی و برمیلین تقینر بسر سویلین باجار معرت نعمان و آویتن
هەروسا ئارتێشە ئازاد میرێ مالباتە حەدادینیە بناوێ نایف نووری ئەلنەواف بتەوانە خیانەتێک و وی خوارم پێشکەشی لەشکەرن ڕێژیمێ یەن کو دو بالەفرخانەیە ئەبودوهوردا دۆرپێچکرینە دەکر بدارڤەکردن. بەلای تەماشەوان هێژە ناوبەرەکە بچووکەم نۆڤەگرن. بژیشک و دەرمانسازن یەن کوردین سووری لە هەرێما کوردستانê گلیان dikin. Diriya hemî ala vin ra gihandinê de em bi were ne. Her nûçeyek gelek şiroveyan dide. Eger te bixwaze nas bike ji dora te çê dibe. Gulalyani Orient News bajarê Girkêlekê. ساعدون السين اورينت نيوز دربسيه Sîpandêr kîj bi Orient News Swêsra. شێروان مەل ئەبراهیم ئۆریەنت نیوزە هەولێر Ciwan il Kurdî Orient News Amûdê. محيدين عيسو اورينت نيوز فيينا. اكرم صالح اورينت نيوز حسكي. جوان ايبش اورينت نيوز عفرين إمال كورد أورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين. ولاد بكر اورينت نيوز جميدانا ازادي الباجاري كوباني. بولتنا کوردی د اورینت نیوز ده یەک و بهستیە Newek yêk û dîtiye. لە حەسەکە شەر دژوار دبە و یەپەگە سێزدە گوندان لە هەرێما کۆبانی و جەزیرێ ڕێزگار دکەن. سربەستبەردانا دەه وڵاتیەنە عەفرینە ji hêla Cebhetun Nusra ve û li serêkaniyê artêşa Tirkî du welatiyên Kurd dikuje. Rexmeyên navnetewî bi ser rejîma Esed ve pir dibin û Ruhanî berseva wan de dew dibêje Îran dê piştgiriya Esed ta dawî bike. لە کوردستانە عێراقی و لە گۆری هین ئامارێن نەفەرمی دەبە و بهتری سێسد بژیشک و دەرمانسازên کوردین سووری هەبن و لە گۆری گوتنا هەنان جوان بژیشکان rewşewan ji doktoran Sûrî yên li Urdunê, Lebnanê û Tirkiye baştir e. Lê dîsa jî hejmara gazîn û daxwazên wan li hikûmeta Herêma Kurdistanê hene. Agahiyên bêtir li cem Şêrwan Mel Ebrahîm ji Hewlêrê. بەهاتنە هەژمارەکە مەزن یا کوردên سووریە ji bo navherêma Kurdistana Iraqê hejmareke berçav ya doktor û bizîşk û dermansaze jî bixweranîne. Gelek ji va doktorên Sûrî jî alîkariya penaberên welatê xwe dikin û hinên din jî hin caran alîkariye nakin. Ev bizîşk gelekî ji hikûmeta Herêma Kurdistanê memnûnin ku gelek rê li hember wan vekirine. Lê di heman demê de hejmareke daxwaziyên wan jî li sendîkaya bizîşkên wan yan jî li Wezareta Tenduristî hene. مشكلة ما تعديلات شهادة واي يعني مثلا هل الدولة خليج وقت تختوري ما سوريتين عينان دن أونا فحصة كمقابلة جوارة شيتكن يعني يك مثلا عملي بينجي صالة وأفاز صالة كارت كي أن 20 صالة باختصاصي خو كارت كي توري بيجي دكا والله جنوبا فحصة وانا بدو بزماني انجليزي جقلك تختوري مرة زحمته يعني لگۆری مەجگەلێک دکتۆران فێم کردی سندیکایە بزیشکێن گشتی ڕێددە دکتۆران کۆکاری خۆ بکەن لێ سندیکایە بزیشکێن دنانە و سندیکایە دەرمانسازان لە کوردستانە عێراقی هەژمارەکە ئاستەنگان لە هەمبەر کارێ دەرمانساز و دکتۆرێن دنانە یەن سووری چێ دکا پیشیاوینا براستی گەلێک استقبالك باش بوو ژمارە تەختوری سووری قرارا سەرۆک جەنابی سەرۆک دەرکەت
دیجی در رخصت دادن براستی بلکی تختاری سوری گلک لفریش چه بون بچیک ضغوطات سرما چه بون براستی و ام چون نقابه جارا دوا ترخیص بچکی زحمت کرن سرما گوتن هون تعدیل چه نکن ام ما ترخیصی ددن د سالا 2011 و 12 دو به بریارک سروک هرما کردستان مسعود بارزانی تکلیه حکومی به دکتورین سوری را دهات کرن وکو همولاتی کیج کردستان عراقی لی پشتی زیدبون هجماروان ایدی هنجاران آستنگین روتینی یانجی حکومی لهمبر کاریوان تکرن مینا درمان سازان گلک جوان نکارن درمان خانان وکن لو ما هجمارک جوهنه با آواکی قاچاق خاردکن یانجی باورنامه شهده یغینی خوا کریدکن ما قدما اوراقي خو ما خلاص كرنا مشونا وزاره صحه جهني تالي قلت ما قومي تليفونا بكم طبعا ده صار سيف تليفونا ما هنا كرنا فمجالات ما بو انه شركات درمانه يعني شغل صيدليه طبعا بيحترجما نسبه لك جماد شركات درمانه للشغل شركات درمانه طيبت جماره والفرقرك فمجال هي الفر نسبه بتشوك جيت صيدليات شغلا وهناك جيت الكامبات الصيدليات الكامبات دوام ددمکه دیا کو کردستان سوریه گلکی پیوستیاوی به دکتورین وهیا ليش بر ترسال سر جیانوان هجمارک گلکی جوان بر خدان ولاتن اوروپای لیل هرما کردستان عراقی جبر هبونا بهتری 350,000 کردین سوریه به گمان هبونا وان تختوران لویدره و گلکی باشتر با جبوان پنابران شیروان مل ابراهیم اورینت نیوز هولیر بله تماشاوان هجا جبور راوستاندن لسروی مجاری آنها جهوری دکتر چلنگ چول بگ درمانساز هولی ریل گلمه دکتر چلنگ تو بخیر هاتی و بولتنی دست پیکتش خازم شناس بکم هنجی وک کردن رجاوه کردستان روشا و لحریما کردستان چاوایه جبرکو گلک دکتر و درمان ناس گلیان دکن سرسران سرچاوان روشا ما تختارو بجا يعني تكاني بجا تيمي تندرستي تايبتي يعني روشا وانا دست بي كده قال لك خرابو اللي ام تكاني بيجن ايه دكتورة في داويد كاني بجا روشا وانا باش بو جبر تجاوز كرن سر موضوع انه كان من عيادة خوابكن يعني كلينيك خوابكن و تدا نصايح خو درمان بكن اللي هنا كي در دربار درمانساز دا پروبلم هنه دربار امبیج بیشکی دران دا هنک پروبلم هنه و در دربار لابراتوار دا یعنی انا تحلیل وان ام انا تحلیل بکونا مشاکل هنه بله لی اوانا برای خود دادن کامپان کو به ارگانیزاسیون را منظمات را خباته بکن برای خود دادن امبیجن کمپانیا کو در دربار رکلام درمان دا بخابتن بله دکتر چلنگ لوی بارد خازم تشتکیدن جوان ناس بکم گلو پر جاران خباتن وهنه با اوه کی طوعی بی پراون کار دکن بی مهاناون کار دکن لسر وی بابته چرا اهتمام آن خمخوری حکومت هریما کردستان بواتن به طیبت کمیته تندرستی هریما کردستانی امکانش ترا بیجن قال لك منظمات مهبون بیتر منظمات انسانی هانا ام لسر پنابران دگریان لسر کامپان و کامپین روجاوا کامپین خریستیانا کامپین ایزیدیان و امکان بیجن تختار می روجاوا به مهان خوابه خشبون و کاری تطوعی دوی وارد کرن و لهمو نساغان و نخاش درمان دکرن به مقابل و تفي هاويجي قال لك جوانا هابونجي د منظمات شغلين بمقابل يعني و براني جوانا جي د خستادن خوشخانه شغلين و هناك جوانا جي تديب داوي عياده فكرن و نخوشي خود نصايح خود درمان دكرن بله دکتر چلنگ جبلی وان پروبلم هنا کو راستی وتن گلو هریما کردستان پیناسین آن اعتراف به شهدا و دکه گاوا کوینجی کار بن سربست کاری خوابکن هر کس د پسپورای خود د اختصاصی خود بخود و مسئله اعتراف به شهاده يعني كومري بو پنابر و جكوكا خال ليفيا ولات خا تركان يعني ام دمن تولات دور در دور ما كسكي اعتراف بشهاده ما نكري تجاره
لی بس از کانم او بیجم کردستان عراق واره هری باشه در دربار تیمی تندرستی یعنی دکتران بپزشکان درمانسازان لابراتوروانان کارمند دواری تندرستی دخابتن یعنی روش آنها هری باشه یعنی ام گلک جمع ام در ترکی رج در باس بونم چون ولات نتیجی تجارت ری ندارم ام تو کاری بکن یعنی ریرو ام الفدره ام درمانخانه دخابتن ام کانن هاو کار بن بوانا را یعنی دیپلم وانا ببن و درمانخانه خجری وانا رو بکن پرانه لب بجیشکن دران جی دبنسی دکتر نوی داره شغلن یعنی ریرو او تدی او حکومه گریدای حکومه هانه و قال لك استنجد به وارده هنا رنادن يعني اعتراف بشهاده متن يعني بله دکتر چلنگ روش هریما کردستان به تواهی راستی خرابیا که چج دواره کوشبرین کو هجمار وان نزدیکی 2 میلیون هيا و چجی د عالی میدانی دا چمکی شر د عالی باشوری و چید به لهم بر ویکت خواستم تناسب بکم او کوشبرین هانا کن نخوش دکون نکارن بلکی پرجاران درمان جوارا پیدا به روش وان تیکلین و بوان را چاوانه به تایبت پنابرین روجاوای کردستانی پنابر روجاوی کردستان یعنی هر پنابر که هر نساق هر یعنی کامپک تیدا یعنی قسم تندرستی و درمان دبن روشی هان ام بیجن امرجنسی هان امبولانس دوازن تین نخوشخانه دولت لهرمه یعنی اما پروبلم هنه درباره درمان کردن نخوشخانه هانا ام بیجن ای تایبتی او یا لوی داره پروبلم هنه اما مسئله نخوشخانه حکومت داری خواه وکیج همو کس را یعنی بس دوی واری داد تکلی مبانا را باشن ام هر کسی هانی که آلیکاری بانا گره درباری تندرستی که امکانه بن امانا دگین پاسپور و دکتور پاسپور نخوشخانه پاسپور ایک نساقی وانا بله دکتر چلنگ دما مبترا نزدیک دو از پرسا خواه داوی جنابی و بکم گلو هون وک دکتر و بجیشکن روجاوای کردستانه جبو که اون خدمت بهتر جبو پنابرین روجاوا بکن هولدان تنه دکون کمیته که جمعیه که کمله که آوا بکن به طیبت جبو پنابرین روجاوای کردستانی کمیتی بخوا ام کاری یعنی گلک منظمات لوی داره ابون منظمات میرو جاوا یعنی ما که بیجیش کن کردستان از بخواه یک گلوانا گلک دخ خبت کرو ام لسر پنابر دیگریان یعنی وانا کارنا پر باش پنابر مرا کرن لحر داره لحر بجاره که کردستان لتزاني دفي واردة يعني دعم نجيرة دفين وبترجي دعم مادي يعني تزاني أورجانيزيون زعمتي قال لك هنا وبر دعم جيرة دفي كو حتى بردوام ببي يعني درمان بيوستي بجي تختور هنا يعني کاری تطوعی تمنا به دکتر مالبات هنه جیان لبدر هنه که زحمت جیانا آرو جانا دبی دعم نهبن کسنا کو کارا ببیه و بخوا دکتر جهنه و درمانساز جهنه حاضرن کو وی کاری بکن بله پیروزی جکار و دکم دکتر چلنگ چولبگ درمان ناس جه هولی رو کتل گلمه و گلکس پاس یکمین اولدار کرد بو که به آوائه کی راست بانگا مافی کردان دکر و گلک نیزگدارین وی دبیجن جبر هلوستین وی و ترسا رژیم سوری جکاسایت کی وکوی او هاتا کشتن به بونای ده همین سالوگر شیخ معشوق الخزن بینو چه گیهان مجان و شاکر افرا پور جمره آمده کریه ام به هفره تامشک دیساموم لسر گورا شیخ معشوق هاتن ویخستن او 10 سال سر کوچکرنا ویرا درباس بون هر وها او 4 سال گوکاری سیاسی و روشنبیری سربست بویا لی وجاندنا سالوگرا کسکی وسا خودیرول و هلوست
دا آستا نتوی نشتمانی و ناف نتوی دا بتنید چارچوبه ریو رسم ساده دمایه و هین تو کسی اوج آلی رامیاری و نبریه و وکولین آست بلند درباری کسایتاوی نهات نچی کرن. ئێمە کە پارتیایەکیتی ئەو کار چێبوو ئەو کوڕاسا بچووکیا گۆ سەرهەلدانە 2005 بویەرێ کوشتناوی لێ ئەس بێژم بهتر بنگە هەلجەم زاروێویە شێخ مراد و شێخ مرشد ئەوانە گەلک تشتێوی الجەم نویسانەی بوون ئەو نها حالیان دەرڤەنەژی کارن واجبە ئەرکارابن گۆ ڕحنکێ بن لەسەر ژیاناوی و ئەفکارێوی ئەم بینن ئەفکارێوینا خورت بوون لێکۆلینێک ژێر دەوێ خەزنەوی خودینەرینێن تایبەت بوو دمژارên کێشەییدا مینا ئیسلام و لایسیزم دیالۆکا ناوبەرە ئۆلاندا ژند ئۆلا ئیسلامێدا دوان مژاران تەواندا ئەو نەبوو ژێدەرەک ئان دبستانەک شپەیوەرێن خۆرە ئەv نەرینێ وینی گەلێکی لە پێش وێ حرەکا کوردی پڕ استیفادە ژێ بکرا گوێ چاغێژی گوه بدایە دێ گوه بداناوان کەسێ بدووی نادمان دنفسا ڕیا منهجێ وینی علمی دێ منهجێ وینی نه خطابکی دینی نه گوه بدانێ دزانامە دوێ ببا وەک مەدرساکی شێخ معشوق بدوو وەفاتا خۆ دژی تەڤیگۆ کەسایەتاوی ددەما خۆدا دەهاتە دیتن وەک شۆڕەشەکێ ئێخەباتاوی نەهاتە بەردەوامکردن وجبلی بەلاڤۆکەکەیش هێلا پارتیەکە کوردیڤە تانەها بتەنێ دوو پەرتووک لەسەر کەسایەتە خەزنەوی هاتنە نویساندن. بڕاستی شەهید معشوق خزنەوی و بخوا شۆڕەشێک بوو دناو ملەتی سووری تمامی دێ یعنی ئیرۆڕۆ ئەم پڕ حەوجەداری کەسی وەکوینانێ لێ مەخاپن چێ تەفگەرا سیاسی چێ ئا ڕەوشەنبیری مە تشتێک ئەم پڕ گونەهکارن دەرحەقی vê şexsiyahanê de خەزنەوی بەری هەر تشتی ڕامانên خۆی کۆپێ باوەڕ ژیانە خۆی ڕۆژانەدا پێک دەئانین divê dema ku Daeş bi awayekî hovana ramanên xwe belav dike diyara bêçendî pêdiviya Kurdan û tebaya herêmê bi kesayetek mîna xeznewî heye da ku li hemberî ramana tund ya ola radîkal rawestin. Cano Şakir, Orient News, Qamişlo. ريوا رسم بيراينا الشيخ معشوق الخزنوي لكامبا دوميز وريوا چون لسنتر جگرخوين سياست مدار و روشنپیر در باسی 10 سال بونه لسر کشتن الشيخ معشوق الخزنوي ناف پنابران درخستن ده مراسم دا گوتارین سیاسی نرخاندن جیان الشيخ معشوق الخزنوي و هجمارك هلبست بشدار بون رود ابراهيم افجالکی شوپاند و افرا پرجمر آمده کرد. مافي ملتان نخيرك تيدان ماف بهزيت سندن هر کس وی گوتنا شیخ معشوق دزانه گوکیان خواه جبر بیر و باورین خواه همبری ماف کردال سوریه جدزدا و بویه وکه سمبولکی د دیروکا کردا ده تجاری ناچلمسه ببونه یا ده همین سال وگرا شهادت بونا شیخ معشوق خزنوی ناوندا جگرخوین یا روشنبیری لکامپا دومیز چالاکیک لدار خست ام به هر سال بیرتینین و نفس بیرانی ناوی ده ام گلکی غمگینن جبو فاشستا رژیما بعث بشکلکی هوبانه او اختیال کرن و او گراندن گلک باجاره سوریا و حتی انین دیرا زوره و که تشتکی هوبانه الجوکی بن آخ کرن نمر شیخ معشوق خودی رولک مزن و قدرگران نتند ناف کرداده للسر استا روجهلاتا ناوین و ناف دولتی جی دیار بو و هر دم دوزا آشتی و کهوی دناف همو اول و ملتان ده دکر و تجاری جزن و زورداری رژیمین دست هلات داره ند ترسیا و جگوتنا خواه ند هات خواره پشتی 10 سالان جکوچ کرناوی هنجی کسایتی یک مینا خزنوی دوی تبلیهبونا ده تفگرا کردی بخوده تونیه لگوری هن روشنبیرین کرد بتناخوك وكسايتي ونكار بنجبرق وإيرو نأو رجاء كسايتي وبارتيك بسركي وبارتيك ببن كذا يعني إيرو رجاء وبراسيك وبارتيك متذهب دو بكرن أو درست أو راست أو أقو بسر بكفن كانوا بناكي بسر بكفن أما وكو كسك
ڕاستی ئەس بینم وێ زەحمەت بێ وێ ڕۆلاوی ناوێ نەگەلێکی پێش بێ ینی دیارە قەلەنێ گوتنا ئازاد یان بنچاوکردن و لێدانە ئان دەرکردن ئان کوشتنە شێخ معشوق قەلەنێ گوتن و پەیڤ و هەلوەستا خوا دزانی بوو و دیوارێ ترسێ ژێجیما سووری شکاند بوو لەو ما دەهێ مەها پێنجا ساڵا 2005 de هاتە گرتن لە شامێ و پشتی 20 ڕۆژان دەرمێلا شیوی li dêra zorê hate dîtin. Di nav her miletekî de û di her civatekê de kesayetîn olî û rewşenbîrî û xwedîroleke mezin got milet Sûdê ji hezr û ramanê wan digirtin. Şêx Meşûq ji wan kesên got miletê Kurd bîr û bawerê wan gotinî wî dihat. Lewma niha ew jî bi hewcedarî kesayetiyên wek Şêx Meşûq e divê rewşa xerab a tevgera Kurdî tê de. Ji Kampa Domîz, Rod İbrahîm, Orient News. تشتێک و بولتەنە مەدەمایی دووبارەکردنە سەرنوچێ. لە حەسەکێ شەر دژوار دەبە و یەپەگە 13 گوند لە هەرێما کۆبانی و جەزیرە ڕێزگار دەکەن. سربەست بەردانە 10 وڵاتیە عەفرینە جهێلا جەبهەتە نوسرەڤە و لە سەرەکانیە ئارتێشە تورکی دو وڵاتین کورد دکوژە. رەخنەیە ناونەتەوی بەسەر ڕێژیما سووریڤە پڕ دەبن و ڕوحانی بەرسەبە وان دەدە و دەبێژە ئێران دێ پشتگیری ئەسەد تا داوی بکەن. بەلێ تەماشەوان هێژە ببی ئەوەیە گشتن داویە بولتەنە ئیرۆ حتا بولتەنە سبا هەر شەو بەختەوەر.